Hey guys, murakaza neza muri Alani Auto Show. Umunsi tuje kubereka Kia Sorento yakozwe muri 2022. Imodoka tugiye kwibereka mu buryo bwimbutse, tubahaye ikaze muri Alani Auto Show. Alright guys, imodoka ikaba izana urufunguzo ruteye rutya, aho dufite lock, unlock, boot button ndetse na panic button. Tukagira n'indi button dushobora gukoresha ducana imodoka mu gihe dushaka ko ibiri gushyuha mu gihe utarayigeraho. Ariko ushatse ko wanakoresha no keyless entry, ashaka kuyibloka cyangwa kuyidebloka utarinze gukoresha urufunguzo. Iyi ngiyi akaba finishing yayo leather muri iri bara, maana ifite na wood finishing, runo baba barakoresheje mu buryo bwa finishing. Ndetse n'intebe urabona nazo ni electric. Tunakomeje inyuma, this is the view cyangwa niyo view y'inyuma. Alright guys, tugeze mu modoka. Iyi ngiyi akaba ariyo view yacu, uko muri kwibona ikaba ari view nziza, ndetse murabona yuko finishing y'imodoka it's on another level. Urabona n'intebe zose ni leather, urabona yuko detailing irimo it's on another level kabisa. Chrome ikurikira ku tuntu tugiye dutandukanye, ahantu hose murabona yuko hari wood finishing y'urubaho. Kujya ducana imodoka yacu rero akaba ari push start button. Tuje kuri kino gice ahangaha karo dukontrolera ibirahure nk'ibisanzwe, ariko tubabwira yuko ibi bibiri, icyo kuri shoferi no ku mugenzi bikaba ari auto, aho kanda rimwe bikamanuka cyangwa se gakanda irindi rimwe byonyine bikazamuka nkuko muri kubibona. Ahangaha karo dukontrolera retroviseur zacu, ndetse ukaba wanazihina ubishatse. Ndetse ahangaha karo dufite central lock. Tuje hano no dukontrolera amatara yacu. Ahangaha munsi twaba dufite lane assist. Lane assist ku batayize ni uburyo imodoka igufasha kutarenga umuhanda. Tukagira traction control no dufungurira buto y'imodoka yacu. Tuje kuri no vola, murana yuko na design ya Kia yarahindutse, nuko nguku design cyashisigaye imeze, logo barayihinduye. Hano ko vola na ni multifunctional steering wheel. Hano akaba dukontrolera volume, ndetse naho dushobora guhindurira imiziki cyangwa chaîne za radio turi kumva, dushobora kwitabira cyangwa tugakupa. Ndetse naho ushobora guselectinga mode ya music, cyangwa se uri kumvira niba ari FM cyangwa niba ari Bluetooth, any waba ufite. Tuje hano akaba dukontrolingira screen yanga imbere duha amakuru y'imodoka. Ndetse ahangaha naho akaba ari smart cruise control yacu, cyangwa cruise control ashobora kuyigena. Ndetse iyi ngiyi twaba twayikoresha tunavigatinga. Iyi ngiyi ya cruise control ashobora kuzamura umuvuduko cyangwa ukawugabanya. Tukagira pre-collision assist iturinda kuba twagonga. Ndetse n'ahangaha ukaba wakongera ukactivatinga lane assist utarinze gukoresha hariya, ukaba wayikoreshereza ahangaha. Tuje kuri kino gice murabona dufite screen nini cyane iri na touch, ushatse ikwereka amakuru yose ushaka nka ya radio depending n'icyo ushaka ko yakwereka. Ndetse tuje nko kuri radio for example, ushobora kuba wahindura ukoresheje iyi touch yawe. Uko muri kubona ni nini, ariko screen iyo ushatse ikuviramo na kamera y'inyuma. Tuje hano munsi twaba dufite siding ya climatiseur, nkuko twari twabipointinze. Murabona yuko climatiseur design nayo bagiye bahindura. Iyi ngiyi ikaba iri duo, ku gice kimwe iri touch, ariko ahandi nko ku ma temperature twaba dufite tu gauges tugenda dukoresha duhindura. Tuje hano munsi murabona hano dushyushya intebe stage eshatu, cyangwa tukazikonjesha nazo stage eshatu, yaba kwa shoferi cyangwa no ku mugenzi, byose birashoboka. Hano tukaba dufite compartment tubikamo utuntu, aho ushobora kubika ibintu byawe. Ariko hano tukaba dufite aho ushobora gucomeka telefone port ebyiri, ndetse tukagira n'ahajya flash iba ifite umuziki. Tuje hano, iyi niyo gear lever batuzaniye cyangwa levier de vitesse, aho dufite reverse, neutral na drive
ariko tukagira na P ariyo parking, sinzi na muri kuyibona. Kugira ngo rero uhindure ushyire wenda nko muri reverse, ukandagira feri y'imodoka yawe ukaza ugatwistinga ikaba yajya muri drive. Murabona ko agatara kahita gahinduka, wagarura rimwe kakajya muri point mode, wagarura kakajya muri reverse. Iyo ushaka guhagarara ukanda P. Tuje hano twaba dufite drive mode zigiye zitandukanye, aho dufite sport, tukagira eco mode na smart igenda imenya uburyo yakoresha moteri bitewe n'ahantu yaba igeze, ariko biba byiza iyo yirekeye muri eco mode. Tuje hano twaba dufite aho dushyuhiriza volant yacu, tukagira auto hold. Kwataza auto hold ni kwa kundi imodoka ibiri nk'ahantu haterera cyangwa se hacuramye, ukaba wanga yuko wajya gushyiramo nka reverse cyangwa drive urekuye feri ikaba yasubira inyuma. Iyo kanze kuri no hold ikigukorera igufasha kuguma imodoka ahantu hamwe, ni warekura feri imodoka igumye ihagaze, ahubwo ugenda ari ukoze kuri accelerateur. Tukagira descending hill assist, tukagira parking brake cyangwa frein kuri bamwe ko mumenyereye iryo jambo. Kuzamura no kuyishyiramo ko muri kwibona, iyo ukamanuye ihita ivamo. Tuje ahangaha tukagira parking sensor, ndetse n'ushaka ku activating kamera yawe ukaba wayikoresha ukoresheje kano kabuto. Ahangaha tukaba dufite cup holders zacu, ndetse tukagira nahagenewe kujya urufunguzo. Tujemo hano munsi tukaba dufite indi compartment tubika utuntu twacu, ariko ikaba iri partition n'aka ngaka gatoya, ku buryo ushobora kugira ibyo ushyira hano wenda n'ibindi nk'ibiceri cyangwa ikofi. Alright guys, iyi ngiyi akaba ariyo view yacu y'imbere, tukaba tugiye kubereka na view y'inyuma ku bantu baba bicaye inyuma. Alright guys, tugeze ku ntebe z'inyuma, aho murabona yuko finishing yayo ni nziza cyane. Murabona yuko iyi niyo color blending bagiye badukorera, aneko na view y'imbere imodoka yose uburyo ikeye. Tuje ahangaha mwana dufite door handle nini, tukagira cup holder yacu ahangaha ku rugi, ndetse izi ntebe z'inyuma nazo zikaba zishyushywa stage ebyiri, ndetse naho dushobora gukontorolera ibirahure nk'uko mubibona. Imodoka irekeye muri perfect condition, ndetse naho tukaba dufite wood finishing. Kwicaye hano murabona yuko legroom yacu ni nini bishoboka. Hano tukaba dufite n'amahando yandi in case tukaba twagiye muri off road, aho ducanira itara. Hano tukaba dufite aga compartment tubikamo utuntu twacu, ndetse n'ahangaha hari utwushaka gushyiramo. Tuje hano dufite AC vents zacu, nazo design same nk'iyimbere. Ahangaha tukaba dufite 12 volt output, aho ushobora gushyiramo adapter cyangwa ikibiri tukabacomeka nka telefone, ariko no kuranda hano tukaba dufite indi port ya USB ushobora gucomekaho telefone yawe nk'uko murimo murabibona. Tuje hano inyuma murabona iyi ntebe, mu gihe wenda ufite nk'imodoka uri butware nk'umuyobozi, afite uburyo ashobora gukanda kuri no buto akaba ya directinga iyi ntebe kugira ngo abe yakwicara ari comfortable. Tuje aha murabona dufite iyindi cup holder ebyiri, ndetse ikaba hariho na armrest, ariko iyo ushatse uyu mwanya ukaba wawukoresha mu gihe muri batatu mukamba mwahicara inyuma muri abadilte batatu. Iyi ngiyi niyo view yacu y'imbere, tukaba tugiye kubereka na buto y'imodoka. Alright guys, one last thing twagiye kubereka. Murabona ino buto mu gihe utwaye abana ushobora kuyikanda ku buryo imiryango y'inyuma bashobora kutayifungura barimo indani, aho bisaba ko ari wowe wayibafungurira uri inyuma mu gihe baba bakubagana bashaka gusohora imitwe bamanura ikirahure cyangwa utinya ko bafungura umuryango mu gihe waba utwaye. So iyi buto rero niyo ukoresha uactiva iyo mode yo kurinda abana, cyangwa ukaba wanayidesactiva harimo abantu bakuru. Gufungura buto y'imodoka tushobora gukoresha ino buto, cyangwa se tukaba twakoresha n'urufunguzo rwacu, aho dufite aha ushobora gukanda ugaholdinga buto yacu ikaba yafunguka. Tugeze muri boot murabona nabo bafite AC vents yabo
bagira n'ashobora gucomeka telefone cyangwa tablette bitewe n'icyo baba bafite. Naha murabona ko iriho kandi murabona ko nafite AC yawo iri dependent, ariko iyi ngiyi niyo gukontrola umuyaga gusa, ntago wa controllinga temperature. Tubabwira yuko iyi modoka nayo ifite imyanya yindi biri inyuma, nkuko muri kwibona akaba ari umwanya umwe, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ariko iyo ushatse ukaba wanakora buti yawe ikaba nini, zira ntebe z'imbere ukaba uzikoresha foldingira ahangaha, ndetse murabona ko afite n'indi volt ya 12, ndetse n'ahangaha tukaba dufite na wireless charger ashobora gucomeka gutereka telefone ikaba ya charginga. N'ahangaha akaba ariko biteye. Mu gihe utari koresheje ino ntebe ukaba ufite na tapi washyiramo. Tuje hano no tugira ama accessoire yacu tubikamo, ndetse na pine de reserve ikunze kuba irimo aho munsi. Kuri design y'inyuma y'imodoka murabona nuko isa Sorento, new logo ya Kia. Alright guys, akaba ari ibingibi kuri Kia Sorento yakozwe muri 2022. Twizere ko amasiko mwari mufite bamwe mwabashije kuyashira. Tubabwiye ko izi modoka muri Alani Autos turazizana, ariko izo dufite muri stock ubungubu zikaba ziri currently booked, zifite aba client agomba kuza kuzitwara. Twizere ko babashije gusobanukirwa. Ku bindi bisobanuro kwa duhamagara kuri 0789 38 64 88 cyangwa ukaba watwandikira kuri alaniautos@gmail.com. Tubahaye ikaze muri Alani Autos.